apa boy seekalako gulaban sambian bade yalam tunya makin ni kaseki odi padong orang sesebung umur kapi guru papa bumbu ngeteng pakuwada yamon pahba abana la ko coba ngerambu bona palem ko kok ja saking tau ngormen polemik kok benjong bade setong tokoh ada bu seni keba edingake cong been setia letako kangko todus kangko nalikan ki odi keng senga iya nak ben petakoan kangko nalikan kok subuh ngomor mas seni keba karena orang sesubuh ngomor recong ku laku amal topoton seki odi uri papadeng kepi monengko setia de been langit take kamar kanceng labeng engko letak kira tawa pasti kelako been lem kamar keng mun ku laku cong nyeredap cong ku tabah ngitek susah kita iya mau noreng tore gula cerita Sayyidatina Aisyah pernah ngiding Sayyidatina Aisyah kan? Siti Aisyah pernah ngiding Aisyah sedih beda nyanyian kan beda Sayyidatina Aisyah ni karajina Sayyidina Abu Bakar terdapat ke Madinah terbiasa ibadah umrah terbiasa ibadah haji iya setong bakto Sayyidatina Aisyah ni cerita senika kula bilan Rasulullah ki wafat gula masuk ke kamar nikah ben soromban kelampi gula makela temu tabuka gula tangitek cek gula rajin Rasul paham nggih gula nalekan abagula Abu Bakar sete pas sahabat isetin Rasulullah kamar nikah gula masuk kamar nih biasa cek Abu Bakar abagula keng nalekan gula panika Umar bin Khattab nalekan Umar bin Khattab sete pas minta eti yastaki gini gagi ya popolong bana apa lo di gula ni masuk ke kamar kan kamar kasa astana Nabi kasa masuk ke kamar gula pasakan man gula puasa pun ni kata kok beda geger tak kok beda aurat tak buka polan Umar beni mahram ke ulai padahal Sayyidina Umar leset dari situ ulama jelas bahwa antara orang yang meninggal dunia dan yang masih hidup itu tidak akan pernah bisa dipisahkan. Mangkan wa ihokomi makro tojo iko kuburan kan begitu. Ingat tak makro tojo iko kuburan makro begini kebolan. Jadi nggak sampai segitunya loh Sayyidatina Aisyah ke astana Nabi, ke astana Sayyidina Abu Bakar, sampai ke astana Sayyidina Umar. Oh Sayyidina Umar yastaki gini kan tago mi buka mahram apa tago award polan beni mahram kok sampai pernah setong bekto berarabu dari saking ngastetena kiai ngastetena guru ni kemun aja habis ke astana barasunan guru masuk sini kan keluar berarabu nalikan keluar beni keluar pak pas langsung iburi ini muntang ya nastagur aja dan nyorot sampai berdeseni kan tata kerama tapi gue lupa sambian ni kamu orang andi tata kerama tengki manis abah seneng makanya coba orang faham king pegentengin orang para tini orang montang di tata kerama innalillahi wa inna ilaihi raji'un waliyadzubillah belenyet ngabasake betul apalah artinya punya beauty tapi tidak punya inner beauty